أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ulipun Allah subhanahu wa ta'ala, Sufyan al-Thawri rahimahullah apuniskan niya na si iku malaka ulama, si iku miyang una na miyang turuyan ati yan naman ay man la'iba bi'umurihi daya'a ayyama harathahu wa man daya'a ayyama harathahu faqad nadama ayyama qasadahu. Sadan sa tao at Sufyan al-Thawri rahimahullah, sa tao ang itag-itaan niya na sukawayag-uyag yan, ay maanana pangunutan niya na subaya ang ginawa niya na sangkae ano niya daya'a ayyam harathahu, na may langan din at diyan nagyangkot tuwa mga gawi iya din yan di ikang basok, may langan din nagyangkot tuwa gawi iya din yan di ikang pamumulaan na sangkae ano niya. وَمَنْ ضَيَّعَ أَيَّامَ حَرْثَهُ فَقَدْ نَظَمَ أَيَّامَ حَصَادَهُ. Nasa tao at tingin amay lang agyang kutwa gawi, mga gawi iya diniyan di ikang besok o di ina diniyan di ikaw pamumulaan. Nasa benar din at tingin na makapasandit si iko mga gawi iya kapragunian. Mga uripan wallah agyang kai adunia na mazra'atul akhirah, bubaso ka ini si iko alungan amawri sa dun sa pamulaan na kasang kaiya dunia nagyup di maprago na kas sa alungan amawri. Mga uri panwallah subhanahu wa ta'ala, umpiyaan tanong subutad tanong si iko mapiabutad kaan tanong makaapat si iko kapungadaba si iko Allah. Wa aslih sarirataka yasluhillahu ala niyataka. Umpiin ka at Sufyan al-Thawri, sumasulan ka. Umpiin ka agyang kutwa masulan abatad ka, yasluhillahu ala niyataka. Kaumpian wallah agyang kutwa bantak apikir ka si isang kai adunia. Wa aslih fima bainaka wa bainallah. Naguumpiain ka agyang kutwan bulunan niyo agusukad na naka. Yasluhillahu fima bainaka wa bainan nas. Kaumpiaan wallah agyang kutuan dulunan niyo agugyang kutuwa mga tao. Wa'mal li akhirataka yukaffikallahu amrud dunya. Nagong gelebekang kaatiyan na swalungan na kaamawri, kapakatyo ko prakadan si ko kauyag-uyag sang kaiya dunia. Wabi' dunyaka bi akhiratika tarabahhuma jami'a. Pues angka suluni angka ku alungan amawri tarabahhuma jami'a, kaangka makalabas ang kaiya dunia. Aya maana na panagunta maning ka susimbang ka si iku Allah, sugulaba ka mga pipiyak angka makalabas ang kaiya dunia na aya malana sa hadapan ko Allah. Wala tabi akhirataka bidunyaka, naubang ka pangunod tanas walungan ka amawri ku dunia ka, patuksirahuma jami'a, kamalubik ka sang kaiya dunia na ayamala hadapan ukad ng Rabbul Alamin. Mga luksami, mga pagariami, kanukun umarandang amyara si rumandang puro pamataragandang ingaran tasus sanang nalata kurang kanian batadang padagpupadigan nanita padagpasaian batada na mapag-iingaran na sumumin uwiid na data ko batad umumin batada na pangbetuis sa muslim na subatadata na batad ko kakakapiri ayamala na sukababaloy ang kamunapini pamapunta na suwamalaka palapang kamarinaw kabamay kasilagan at arimba parunaw kapanaguntaman at tawadid ang pamikir amiyat ang bangada na sang kaiyam kawiyag-uyag sang kaiyan niya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.